Can you mention some departments which is RTI at RTI to JNIMS Authority and Tarun Kumar, Uripok Apunba Lup ki Vice President ni. Ada koi ki mayam na thamjani ni se koi ki right to health type ta koi ki mi haksang khana na dia tena laiba ni karigumba anai yo ko matam da su chinda ba tawdana koi ki medical treatment phangan bai se Indian Constitution ge Article 21 ge saruk amani ha ji Honorable Supreme Court of India na lauthokre adugi mathakta amu May ki tang taruk 1996 da su koi Pachim Banga Khed Mazur Samiti na koi organization amaka ka koi State of West Bengal ke thengnaba case da su koi Honorable Supreme Court of India na koi India da laiba koi health sector da laiba primary health center da gina PSC da gina state government bawgi state ki level da hospital sing loina upgrade tawraga koi gi khwai ga thuba matam da koi aso apan ana ya yaw ko matam sida full medical treatment piba ngam gi facilities loina upgrade tawna ari judgment ama lai gre do sigi judgment si su India ki level state kudimo ki health secretary kudimo ta circulate tawon grabani and sigumba Article 21 ki part or right to health se so koi Manipur da hauju ji lariba situation si da mapung phana koi India ki citizen wariba Manipur da lariba miyam sing maru oina ki leita laira lojing loya da ki laiba kangbu ri singi manu hanjin mafam sing da laiba miyoi sing da mapung phana nar gela ko matam da asok apan thol ko matam da masi mapung phana phangba ngamabra haibudigi wahang dine jokai laksa dori si and sigi matang sida akogi state sigi khwaidigi chawba state government run tawba hospital amu oriba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS Hospital sida ai isamakna to koi August ki tang kun ga tari sida RTI application amu ka file tawi RTI application sida ai na sigi JNIMS phangiba maru oiba facilities sing khudamai na koi lifestyle change tawrakpadagi adai punsi mahingda ahong amyam la ngaltana koi da stroke thengnarakpa heart attack tawrakpa adai cardiac failure oirakpa kholakpa sigumba yam toina koi tholakpa na maram oirakanda JNIMS Hospital sida koi cardiothoracic surgeon laibra ari lairagadi cardiothoracic surgeon si JNIMS ta kayam lai habidi heart ki operation to bangamba angioplasty to bangamba heart ki operation to bangamba sigumba doctor si laibra lairaga na masing kayam lai 2020 degina hauji phawda koi JNIMS ta open heart surgery guma tawhiba laibra tawraga na kayam laigre ari JNIMS ta koi ki cath lab koi cardiac catheterization laboratory se sigi facilities cath lab si JNIMS ta lai rain sigi RTI application namakak adagi atopa question mayam amso hangi koi neurology department ta ari cardiology department ta doctor of medicine DME qualification five doctor kayam laire adagi ngasai gi nephrology da koi DM loiba adugon doctor masing ju kayam lairage haibinu singba adagi liver ga mari lena bar surgery torpa kholakpa matam de liver transplant torpa kholakpa gi sigum yi ko tawbung amagi qualification pai ba doctor sing si lairabra haina adung RTI application mai sana thabani thajari ba RTI application si gi reply si JNIMS ki SPIO haibadi hojojek director in charge oibidi ba koi professor El Usarani na SPIO oina ai samakta September ki tang kunda sigi reply se PB labor reply si yangakanda aina ngasai hangjakiba JNIMS ta cardiothoracic surgeon haibidi heart ki operation tawbugamba adugumba doctor sing laibra haibakanda laiti ha JNIMS ta adagi amuk JNIMS ta ngasai gi si laitrabanina JNIMS ta hojik phawda koi gamma koi 2020 hojik phawda open heart surgery guma tawgi bokot ki laibra ju laiti hare ari JNIMS ta yam nungai akoi de yamna nungai jadri je kai haibakanda asuk chaw 1989 da linkathiba state ki khwadi chaw lemjaningai oiraba institute or JNIMS se cath lab ki facilities lairam da base jita sengalai bak thi bane ba ai hangjari si ai RTI question number 4 fazana hangeba whether the JNIMS hospital have the cath lab cardiac catheterization laboratory facility hangba na moi no ai reba aur sigi cath lab facility si koi Manipuri private hospital sijo hospital da cath lab se laiba ari RIMS lai ari sky hospital hoju lairam ganeba adong asagi miem heart attack to rokuma tana pukalaka na mangunda stent hapa angioplasty to wokapasi to gi facility si JNIMS lairam da se masa koi Manipur miam gi oina more particularly laita laira mayam sing lai bak thibne maram pesa pai ba kambudi koi gi ba kano da koi private hospital sing da sanga kanda makoi mokun si kana hona bangam gi be ai adu pesa pai ja da ba lomi sinmi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯒꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯁꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯟꯖꯤꯑꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯂꯥꯛ 2, 3, 4, 5 ꯆꯪꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯄꯤꯜꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯁꯤꯛ ꯁꯔꯖꯟ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯀꯦꯠꯂꯦ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ JP ꯅꯗꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯣꯔꯇꯦꯖ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯆꯍꯤ 10-15 ꯃꯃꯥꯡꯗ JP ꯅꯗꯥꯅ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ सिगुम्बा इस्टेट की ख्वाइदगी चावबा हॉस्पिटल सिदा मियोबगी पुंसी कनबा याबा अदुगुम्बा मखनगी लैब लेरमदबा डॉक्टर लेरमदबा एसे मस अथुबदे मेकनबा तौबिया होम से माखोई अपुनबा लुप की साइट उरिपो अपुनबा लुप की अपुनबा लुप का अमजी उरिपो की अपुनबा लुप की साइट की थमजरी